Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka chwas imli film production bat ka Kynhun jong ka Phlim Tyngkai kilai Khusnam shaki lai Ngut Kiba statam bat kiba wan kam shakmat ban comment ha kapor ba pelat ye ka jingrai shit karang kabade ka jingrai na ka Phlim Tyngkai bat shaki lai Ngut ki samla kan thei ki bade ki nong Shad reels ki ba bun tam ki nong page ha po Instagram haswa ban sedang ban pen iye ka Phlim sa ha kapor san baje kaladon ka program lingkot ban sam Khusnam shaki nong job kata ki ba Kloi ban comment bat ki ba Shad reels yakin ni ki hinri Ngut kan thop bat kan the bat chinrang ki nong comment bat ki nong Shad reels la ai ka Khusnam bat ka song pisa da ki ting shop bat ki puran kan ye ka Phlim Tyngkai bat uba emdor suchang kum kong san ban yalam ban sam Khusnam de ngasio men de ngasio kemudian sima mar first time ngayo ya sekolah terus layo pantai dan bat prize de kowe ru ka Phlim long best de story ru best de ngam dan ketip cerita kita ka Phlim long puno Tyngkai ka Phlim kalong ka story ru best ta karakter ru best Jika di sana semua apa mungkin em nggak share na kue perkat na mo bangayo bisa kue perkat nggak share semua tagatay kita bagi ibu competition ibu romantic Sementara nak sampai sa Shad shibin like job sampai selama. Ini habis. Men. Itu Shad reels ah. Ông ơi. Ini di para pun. Men. Phim kitim kecuali production baik pun jika semua babi ini deh Aryo tidak kelam deh lo nakku cekmat deh Nice no. Kung nakipoy ba comment ko ang consideration? Yang mana poin pelajaran video ini kena diposted buat komen dia kata apa poin berkat dia kata apa marsi ni ikut macam buat kata kisan baca dalam komen marsi komen nak poin berkat dia apa pangan dia Bisa asnam mas asnam. Gila yun. yang masak cuek Tapi berkat mungkin price. dia makan berkat Dia masih tuno. kata kami banyak masjid yang masih tiap min mau kan arch baca masih tiap dia masih poin ke masjid kena ada masjid poin berkat dia mau kan dia kata kan 6,000 dia masih ni ikut masjid dia Flash pun nak bila komen dia macam version kerang masalah sebut nomor phone dia hutang lah hutang sebab malam Muslim Wajib sebab ni juga dia lahir Bekas kerjai, nice no. dasar khap. Tapi itu ini kum nak pergi komen nonton. Maksudnya ibu kan kiba komen kong surprise. Maksudnya pesan play ke pesan video pengen minantihi pengen dia. Right. Kita kajirwa ko lang pas kutunan. Kadang step ada demi ngatam betul jirwa. Bang ada Shad dulu. Citra ini mungkin sikit. Misteri. Misteri ru tambah cuma. Jirwa. Berkat bagi dia price. Appreciable. Tapi ini yang dia kum nak Phlim tolong. Yang bas aktor nasi tenan. Yan ang mga anak. Jing Phlim kasi na kala sa iyo. Para kayo. Na-try siya daw. Kum nak pergi komen nonton. Hanya sa ada ngajin komen ngampar berkat banget sa komen mo ada ladon ki parlok nga we parlok nga ba natin nonton na wes iyo ba kadon ka jinwa sekarang tahun sampai ta ano itu atlet mo saltrik iyo ba no bayo fast komen yo saja di daerah kada wen ni saya persang dari parlok inilah yang persang ya abi ta komen lu ta kasi de hasil ngomong waktu tangan marwing ngomong ke yung komen gani tipat ko sayo kita wepat ang kawag sa ito Gawan kan ada yang atong may pasal ito ko komen
dapat ambil prize. Kalau pun ka juara pun ka Phlim, kalau pun ka Phlim. Phlim ke best bahas ngati ngawat kita dengan kenapa harga Phlim lalu ki artis bagi pada orang itu Phlim dengan terasa lalu kita juga viral kada kisah tang lagi tayo dilakon lagi million view. Akan naik kapor, kumbagi la debut shoot yang kena ke film Tyngkai, la pun kisngi bat kibenai, teman-teman gila yawan release yang kena ke film mentah kisngi kat kendai terik, usap tempat, teman kong ngai ngau yung play, mengila pendem ya kam, mania kenduk ya kam ne, la kira dai ngi. Dak play sibun ya pi media ki press, kamtam bagi wan nong wan petkai yang kena ke film Tyngkai mentah kisngi, ta ngai ala de ku golden star sucian maka kene ka film Tyngkai tene dai pira dot dong pilia hi te irisha nam som mo te ba lokum actress ini dai ba shoot ya kene ka film Tyngkai ba Elvis taba ini pinati hi Sherilyn Kongwar di actress kene film te ini ba ta ai tatang ni ba ruai ka to kecil ruai ba het phashir kerangแต่อุนงรวยเต็มเดินทางแนวเราผ่ามาซีจบแต่มันตาผมบอกวิญญาณนักเนกอะไรเป็นพายนักอะไรที่ได้กี่บาคอมเมนต์นึกกงหากกระต่อกับจิงรวยมั้งกุมบากานักเลี้ยงกับสวาอิมลีโปรดักชั่นกับลาคูลาร์บันไอไพรส์แต่ก็องบันไอไปเชียร์จารีกินกี่บาคอมเมนต์มันช่วยก็องบาเชียร์จาสันสปาไลสปาเห็นไหมมันตาulas ngau sebun mesin ai sia jar gini ta ka ngau tenan ya kata dan nak ne kan lain pi Kiba lakula nak production house yo kin ai price ki bisa real ma Kiba ham you the first second third sia jar san spa au khat san spa sia jar ba san spa ma la ban he kwan ai producer yang ku pakla bang ai det de la ai sibun ta tangi ai ku play ru ku mi producer và chụp phim film của mình director và phi là itu ba ne barbor bi i ba belong kum ne han som ba belong yang ba belong sam la ba ne te ta ai nei special guest jong i de ma em dor sucian ha te ke ne ka por te shwa ban poi se ke kren jong i trai ngin yo ke Shad kidet ne ke hybrid ki ba pi i ha geril ba la kila pa ban Shad ba cover e ke to ke jingruai ma po YouTube ha po YouTube ha geril ki le ma ki am Taki kelapa bang jumpa joki bagi cover yang lagi jumpa share keram dan tongin yang page lagi jumpa joki. Cara? Kigan sah. Yes. Yes. Tyngkai baru khoi berkai kubleru ya kini ki comments nangkong ma bio kini makam juru ya Elvis taba di nongring dor ya kini ka Phlim Tyngkai Risha ibahat hagani ka Phlim Tyngkai nonta main aktor jongi bat ka jerong ma kajang jongi tinggi lengkap non gas palat kuble ya i nong penya i jelang bakal dan nonta seri i bentatang berwaya ka shit ker angken ma menang ni hikmat shit kerang be. Jangan ta I play ya iwe ni nong Shad real sikini kibron lain thang ni. Kiba bhabre sudah. De hagani por nga I play kerbang ru ya di producer jong gani ka Phlim bakerteng Tyngkai. Dilawan ra sisa ya kata keting kiu jong kipun kasih jong i hagajuk ba menta. Namar baleng ngong menta namar apik na tu basta hadu bakut ka Phlim kada internet sisa kalawan ha kata ke pamba kurkom ya jong ka story jong ka Phlim. Tangan ngit scam ba nang di syak pak ka ban ngi Phlim kipai ba ki ai kin ai jing kersan ko ba ai jing kersan ya ka Phlim Tyngkai ba tangkum ta he hagani ke por ngadap de susuman ba kraw hadu kata ya phi kipai ba ba kumjuru ya ginong sumbenta par pe ki bereng haka Phlim Tyngkai.
kebahasa menta kedikan ke price kebangan hap ai na kebenta iba chat reels iba kerteng iba nangkong ita ide i sonita lapasam iba yo hadu arlak tak menta hapo kanika tang hapo sibna iba Shad kanika jerwai shit kerap Mulai ke masai. Bilang Shad. Mulai ke masai tu. ide ini i sunita iban yo ya kanika itu mah Mulai masai. ni ai kumle ya pi papilale reels ya ke jerwai shit kerap na ka Tyngkai ke Instagram hadu bagi nompet kila poi silak kendai po san haja ingit scam papilan pet ya ka Phlim Tyngkai mentaga sni ke kendai trik jong prai satu ba araja rabusan ha ka bangi la peti ha biju nama ble sibo na ya pi kom kan job ka banang kong Berke price. pat ka price han ni rai hi iyo khat san spa Tyngkai mana ka to pun bana cheja hamre benta la pakiu khat san spa na ka benta jong i ke jing spun jong u producer jong ka Phlim Tyngkai ya sachi sim biang ble sibo ni pi nang le phan nang sai pha nang sa real su pop nang job pop salong ro aku isi kum i address nah dan ini pada First prize lagi liang grill ya ila ai na special guest jongi matangin yo sa second prize. Ya ka second prize nakabenta ka real competition. Ayo alaikun kadu thaba. Ibasa siya penosla is kasih yang kita lakukan Hima ba sebuah di kampung ini ngan ai ke message ni ai play pi ba play reads ya ka jigwa shit kerang na ka Phlim Tyngkai ha Instagram hadu ba kinong pet kila poishi la real kumur kisok men ba lawan pedu ya Phlim Tyngkai muka kasih kakak kenai trek na tai san habang dapat ni hanya hobby just na mahosh Rai sekali kampor, bekerteng di Risha South Me, Khusnam jadi ide tersat is kasih hills, bersyukur support di macam lain ini, ada Phlim, link ini, dia kerja message pada berkilat tuannya, ya I play, ya pi, bapila, hills, ya kajiwai sekarang, nak Phlim Tyngkai, ha Instagram, hadu ba kilong page kila koi silang argo argun. Ngisok men berkilat one page dekat Phlim Tyngkai minta kasih kakak kenai berkenai ajar pesan berkaba ni peni habijo cinema show magic. Jom di Shad film kita dapat sampai kita ki prize tangin yo ki prize na kiba komen ningkong ki fastest comment mah kita ka jingur wai shit kerang tangin ai ya ka first prize ya ki fastest comment Te kani kalai shairi namba mungkin sabtan. Kani ka message pi ni ai kuble pi bapila step ban comment ningkong ya ka jingwa shit kan na ka Phlim Tyngkai habala pelat ha YouTube channel Trust and Production khatsau tarik agas araja bisa ni supplement bapila one page ya ka Phlim Tyngkai minta kasih khat kendai tarik September arja pesan abang ila peni hasil please tangin ai saya iwe belum sakit no ada ki fast berapa Phlim ketika first comment ni ka ide iban anong stoy ka kerteng ide Fernando official kita play ni ai play ya pilih baru ila statement comment kami ya kajing kuai shit kerang nak ka Phlim Tyngkai ha bagi pelan ke YouTube channel Sindi Production asal teriulas ada ni dokumen bila one page ya Phlim Tyngkai minta kasih kita dek abang ni pergi ya dan yang lain mati yang aku lihat kena dia kemana saya iwe ba yo price na liang ki fastest comment mah saya kira Bayo fastest comment udang ikut iba Marcos Karmujai seorang kama toh congrats mah ini di bestet komen po lagi cuma shit karang mah di bestet ha komen ini langut dia ngak wa bro EP ngak ai ni ai ku play EP ba pi last step ban komen nung kong ni ka jiro shit karang na ka Phlim Tyngkai
Kaba ngira pelaj ha YouTube channel Chwas MD Production haka South Trik August arja arpusan. Ni Smokeman ba pila one page ya film Tyngkai mentakas ni kakak kenai trik pernah berkenai arja arpusan. Haba ni peni habiju cinema hall ku bleshibun. Mah ta congrats bleshibun. Yo siajar mah. Siajar. Ni komen. Ta. Kalau bakam skill komen, kalau bakam skill plug, nak kalian ke production tim ke ai ke special price. Special price kedai ke bayu ba, in ai dong yo ada bakam dia dengan Khusnam price kedai. Dan ai ya ni hybrid. One. Special price. Ini apa? Ni yo day special price. Ma. Yo apa? Yo bayo lang apa teh. Nang license nam. Nang license nam. Lesi buat mah bila yo ek special price. Tapi komne hi bro bila yo ek price nagling Shad del bila yo ban siu by recharge kan par kita betul kita ke datanya nagling sindra korpat buat kita tang yubiri latihan ke beton kam ini ban like kam ke awareness program kemudian belum malah ya selanjutnya juk ban mau dia mau